आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहानबद मरु ओइबा पाव मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंहना हाइरी मणिपुर कोविड-19 की लाइचतना का हेना सोहनबा ngamdriba asi कैथेलगी इमाई इबेल सिंहना मतम चाना कैथेल थिंजिन्ना वारेप लौखिबा अदुगी माहेना मतेंगननी राज्य की सोशल वेलफेयर मंत्री नेपचा किपगेन कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे केंद्र की हक्सल मंत्रालय हाइरी लेबाक असिदा कोविड-19 ना नाबा फरकपगी मसिंग असि एक्टिव केस मसिंगदगी सरुक अहुम हेना हेले अमसुंग महाराष्ट्र की रायगढ़ जिला की कजालपुरी मथोल मंगा वांग बिल्डिंग अमनिंग खाइबदा मियोय मरफुरोम नंछिलंब याय हाइना मिपाइनरी मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंहना हाइरी मणिपुर कोविड-19 की लाइचतना का हेना सोहनबा ngamdriba asi कैथेलगी इमाई इबेल सिंहना मतम चाना कैथेल थिंजिन्ना वारेप लौखिबा अदुगी मतेंगननी इम्फाल दंगासी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि अमसुंग मुद्रा लोन स्ट्रीट वेंडर सिंहदे यंथोपगी थौरमदा मुख्यमंत्री ना हाई इमा सिंहगी वारेप अदुना कोविड-19 लाइचत राज्य असिदा लाक्सिनबदा मतेंग ओइरिबनी मुख्यमंत्री ना मणिपुर की मियाम महाकी मंत्री मंडल की मियोय सिंह अमसुंग एमएलए सिंह अमदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंहना लाइचत असि थेंगनबदा थमोय सिंहना लौरिबा थौदांगबु थागतखी महाकना हाई मणिपुर हौजिक ओइरिबा फिबम असि थोइना मिपाइनिंगाई ओइदे एक्टिव केस लैरिबे सिंह असिसु अयामबदी पैरामिलिटरी फोर्स सिंहदगिनी राज्य की सोशल वेलफेयर मंत्री नेमचा किपगेन कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे महागे सैंपल ngarang बबिना डायग्नोस्टिक्स ता टेस्ट तौबदा पॉजिटिव ओइबा थेंगनखिबनी सोशल मीडिया दा थागत पवारोल अमदा मंत्रीना महाका हौखिबा नुमित खरनी दा लोइनरुबा मियोय सिंह आइसोलेशन तौनबा अमसुंग हेक याबा मखै अथुबा मतमदा टेस्ट तौथोकनबा अपील तौरी अमरोमदा मणिपुर कोविड-19 ना नारंबदगी फगलकपगी चांग वांखलकलबसु नौनो पॉजिटिव ओइरकपसु लेप्त्री हौखिबा पुंग 24 दा राज्य असिदा मी 43 नाबा फरक्तुना डिस्चार्ज तौखरे मसि थारगा हुजिक फावदा नाबा पकिबा मसिंग 3913 सुरे नाबा फबगी चांग चादा 68.23 यौरे हौखिबा पुंग 24 दा नौना मी 113 कोविड-19 पॉजिटिव ओइरखी मसि थारगा हुजिक फावदा मणिपुर दा पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग 5562 सुरे एक्टिव केस 1468 लैरी अपुनबा पॉजिटिव ओइरिबा असिगी मनुंगदा सिक्योरिटी की मियोय 1919 याउरी राज्य असिदा हुजिक फावदा लैना असिदगी सिखिबा मसिंग 19 सुरे मरक सिदा मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंहना हाइरी कोविड-19 ना नाबदगी सिरबा मियोय सिंगी तोंगानबा पोलोइफम अमा सेंगटनबा सरकारना थौरांग तौरी मसिगिदमक तोंगानबा मफम अमा सरकारना खंदोक्तुना थमननबा होनरी अवांग नोंपोकी अतै राज्य सिंगदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मसिंग हेंगलकपा लेप्त्री मेघालय दा ngarang नौना मियोय 58 कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे हौजिक राज्य अदुदा एक्टिव केस 1968 लैरे ngarang मी 19 नाबा फरकपदगी पुन्ना फगिबा मसिंग 434 सुरे नागालैंड कोविड-19 नारंबदगी फरकपगी चांग चादा 63.5 यौरे ngarang मी 102 नाबा फरकपदगी हौजिक फावदा नाबा फगिबा मसिंग 2243 सुरे ngarang नौना मी 19 पॉजिटिव ओइरकपदगी अपुनबा केस मसिंग 3413 सुरे एक्टिव केस 1401 लैरी मिजोराम सरकार ना आइजोल म्युनिसिपल एरिया दा नुमिन इपानी कंप्लीट लॉकडाउन चथरपा अदु ngarang लौथोखरे तंगाई फदना चंगबा पोलम नतबा अतै पोचै पुबा गारी सिंह अतै राज्यदगी चंगबा याहल्ले मिजोराम दा हुजिक फावदा पुन्ना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा 519 लैबदा एक्टिव केस 183 याउरी मेघालय सरकार ना राज्य अदुगी चंगलफम पॉइंट पुनमक था खुदिंगी अहानबा चयोलदा थिंजन्नबा वारेप अमुक हन्ना लौखरे मसी सेप्टेम्बर दगी हौरगा नवेम्बर फावबा चनगनी उप मुख्यमंत्री प्रेसोन तिनसोंगना हाई हेल्थ वर्कर सिंगदा पोथाबगी मतम फंगहन्नबा अमसुंग चंगलफम पॉइंट सिंग असिदा कोविड लाइना संदोकहन्दनबा पॉइंट सिंग असि थिंजिनबनी अदुमोइनमक तंगाई फदना चंगबा पोलम पुबा गारी सिंग अमसुंग मेघालय फावरगा चटखिगदबा असमदगी लाकबा गारी सिंगदी चटपा याहनगनी सिक्किम की मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगना सभापति ओइदुना ngarang गेंगटोकता स्टेट टास्क फोर्स की मिफम पांगथोखरे मिफम अदु कोविड-19 की फिबम मरु ओइना केंद्र की गृह मंत्रालयना खंगलकपा राज्य मनु अमसुंग अतै राज्य सिंगा मी अमदि गारी चथोक चथिन तौबगी वाफम खननबा कौखिबनी
Assam Higher Secondary Education Council na COVID laichit ki yenglaga chaihi asigi academic syllabus sada kuntra hantha naba warep laure masigi matangda thuba matamda notification ama thoklagani hairi Assam Sarkar na mathang tha September amadagi raija aduda mahi tamba hongnanabagi kendragi ayaba launanaba hotnari hairi COVID-19 laichit na maram moiduna raijagi senmitlon sukjalagliba du phagat anaba Assamgi Mukhyamantri Sabananda Sonowal na lamjingduna honaba amasung MSME sector da mating pangba adu kanaba phangle MSME lising marphudra mari chatu kulhumdoida lupa koti lising ama chatu nipunipan senthang pikre Mukhyamantri na hai raija adugi senmitlon phagat ambada MSME gi maru oiba adu khangbadagi district industries amasung commerce center singi general manager singda Pradhan Mantri Narendra Modi na lauthokhiba package adugi maramda miyambu bhapta hannaba khangankre Amaromda raija asida panchayat amasung rural development department na handak COVID-19 laichatagi mayumda halaklaba sinmi singi skill mapping gi thabak chathari Department asigi Principal Secretary JB Ekana Akasbani da hai hojik phawada skill mapping asina milising humphumari hena konchinba ngamle tabiriba pawasi Akasbani Imphal dagini Kendra Sarkar na hairi lebak asida COVID-19 na narambadagi pharakpa masing lakol humdoli sing kunthanipan hele lebak sida COVID-19 na nabadagi pharakpagi chang chada humphudra manga dasmik ani taret yaure Haukiba pungkun marida milising yang kai taret chamri humpumapan naba parakki. Haksel Mantraloina hai COVID-19 na naba parakpagi masing asi active case masing dagi saruk ahum hena hele. Ngarang nong makhakta da milising humpumathoi chamri nipan positive oirakpadagi Bharat ke apunba positive case lakun thamathoi lising taru sohum nipunipan yaure. Siba masing sul ising yang kai taret chamani punithoi sure. Haukiba pungkun marida mi janipan kuntra taruk sikhi. Hojik active case lak taret lising tara chatret humphudama thoi leiri machi apunba positive oiba masingi chada kunithoi dasmik nipan ni Haksel Mantraloina hai Bharata hojik phawada mi koti ahum makhai hena COVID-19 gi test tawkhre Haryana gi Mukhyamantri Manohar Lal ngarang COVID-19 positive oire haukiba sagol senubita mahak negative oibadagi cheksin thorang oina numit humni home quarantine tawduna leirakpani Satle Jamuna Link Canal gi matangda Punjab ki Mukhyamantri ga virtual meeting amada yauruba Kendra gi Mantri Gajendra Singh Shekhawat positive oirakpadagi mahaksu amuk COVID test tawrubani Twitter da thagat pawarol amada Sri Manohar Lal na hai mahak Nobel coronavirus positive oire mahak mamang chayol dagi mahak nakna ruba mahaki mantri sing amasung atai miyo sing test tawthoknaba amasung khudakta quarantine tawnaba Mukhyamantri na appeal tawri Maharashtra gi Raigarh jila gi Kajalpuri da mathol manga wangba building aman ingkhaibada miyoi marphurom nanchilamba yai haina mipainari hojik phawada miyoi kuni thoidi kanba ngamle chaihi tara rongi mamangda sakhiba building aduda imung yangkai rongi miyoi sing leibani hairi marak sida National Disaster Response Force ki team singna building adugi atek akai marak tagi mi kanbagi thabak kanna chathari ngarang numidang fire brigade amasung local administration na mi mapan kanba ngamki adubu mi amadi laikan naringa da laikhidre atai nipanduna sokle Grihamantri Amit Shahana hai Maharashtra gi Raigarh da building ingkhaibagi thodok adu yamna awabagi masakni Sri Shahana NDRF ki Director General da piba yaba tengbang punam gapinaba khanganki Kendra gi Self Mantraloina hairi chaihida lupa lakh ni phu phawa tanba lalol itigi thabakda GST lawdre hana de masi lupa lakh kun phawa oirambani Twitter da thagat pa warol amada Self Mantraloina hai lupa koti ama lakh yangkhai tanba singna composition scheme khanba yai natraga chada ama khatama tax thiba yagani Mantraloina hai GST chanaba hokhibaga polam makhal mayam amada loramba tax ki chang hanthare hojiki oina ake amu singi polam khaktada chada kunipan tax lauri aroibada maru oiba pau amu hanna Mukhyamantri Nongthombam Biren Singna hairi Manipurda COVID-19 gi laichatna ka hena soanba ngamdriba asi kaithel gi imai ebel singna matam chana kaithel thingjanna ba warep lokhiba adugi matengnani Raija gi Social Welfare Mantri Nemcha Kipien COVID-19 positive oire Kendra gi Haksel Mantraloina hairi leibak asida COVID-19 na naba pharakpagi masing asi active case masing dagi saruk ahum mehna hele amasung Maharashtra gi Raigarh jila gi Kajalpuri da mathol manga wangba building aman ingkhaibada miyoi marphurom nanchilamba yai haina mipainari paulu jere